nongeye kubasuhuza nyumvira kano kantu. Ibyo motari ari amakosa n'udepashije imodoka nabi. Isimbuko zero televiziyo tawa muri ho. Ntabirebaga rwose. Ahise yuma rwose ubwo bise bunyanyagira muhanda. Bane muri bo bahise bapfa direct, abandi babatwara kwa muganga. Ni impanuka ishenguye imitima ya benshi. Iyi mpanuka ihitanye abantu bane, bose bane bahita bitaba Imana, abandi bane barakomereka. Iyi mpanuka yari ikomeye cyane. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu mudugudu wa Matyazo, ubwo imodoka yaturukaga mu gihugu cy'abaturanyi cyacu cy'u Burundi ije gukora impanuka irenze umupaka, ikubitana n'imodoka iri mu bwoko bwa hoho, birangira bigonganye, hapfa abantu benshi, abandi barakomereka. Banza wongere wumve na kano kantu. Bane muri bo bahise bapfa direct, abandi babatwara kwa muganga. Iyi mpanuka ibaye mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba, ubwo iyi mpanuka ikomerekeyemo abantu benshi, hagapfiramo n'abantu benshi. Iyi mpanuka ipfiriyemo abantu bane, ikomerekeramo abandi bantu bane, babiri barakomereka bihagije. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Matyazo yahise yirukanka kugira ngo itabare ubuzima bw'abakomeretse. Mu kuhagera yasanze harimo bane barangije kwitaba Imana, bahita bahamagara imodoka ishinzwe gutwara imirambo, ndavuga imodoka ya polisi yabugenewe ishinzwe gutwara abapfuye. Nibwo abaturage babonye iyi mpanuka iba bavuze gutya. Iyi modoka yaturukaga mu gihugu cy'abaturanyi, ubwo yarivuye ahantu hitwa Imabayi, yaturutse Ruhororo na Mabayi, hitambukiranya iza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yaje gukora impanuka rero irenzeho umupaka hano ku ruzi rwa Ruhwa, niho yambukiranyaga. Nibwo rero yaje gukora impanuka ageze hakurya, ndetse yambutse ayikorera mu Rwanda. Ndetse iyi kamyo iri mu bwoko bw'indundi yaje kugongana n'indi modoka iri mu bwoko bwa hoho 250, bihita bigongana, hakomerekeramo abantu benshi, n'abanyamaguru barimo bambuka muri zebra crossing, bamwe babigenderamo. Ariko uyu mushoferi arutwaye iyi modoka ya hoho, akenshi abaturage baravuga yuko ari we uri mu makosa, kuko yakase imodoka yitambika, birangira n'iyi kamyo nayo ititiye, irangije ihita iyisekuraho, bikora impanuka idasanzwe. Iyi mpanuka yatitije benshi, impanuka yateye benshi ubwoba, impanuka yakuye benshi mu byabo, barangije barashungamiriza. Impanuka yarijije benshi, dore ko hanapfiriyemo n'abantu benshi, agakomerekamo abantu benshi cyane. Iyi mpanuka baye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa hoho. Bamwe mu baturage babonye ino mpanuka bavuga yuko uyu mushoferi wari utwaye ino modoka y'ikamyo ituruka mu gihugu cy'abaturanyi cyacu cy'u Burundi nta makosa afite, ariko polisi ishinzwe impanuka ikihagera yahise ipima abashoferi bombi, basanga uyu mushoferi wari utwaye imodoka y'indundi yanyoye ibisindisha, bityo bamusaba kwicara hariya kugira ngo bakemure ibindi bisigaye. Mu by'ukuri ntago ari mu ikosa, ariko yatwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha, kandi mu mategeko y'u Rwanda ntago byemewe gutwara imodoka wanyoye ibisindisha, buriya nawe hari igihano bari bumuhe. Polisi ishinzwe impanuka yo mu karere ka Rusizi ivuga yuko buri munyarwanda wese akwiye kuba ijisho rya mugenzi we, bityo polisi y'u Rwanda yasabye abashoferi bose batwara imodoka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ko bazajya batwara ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga batari hangover, bajye batwara ibinyabiziga ari bazima batanyoye ibisindisha, bityo uzafatwa atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha azahanwa bikomeye cyane, amategeko mashya n'ibihano bishya. Polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ivuga yuko arukoro 5% iyo umushoferi ayinyweye yari kugenda mu muhanda atwara imodoka, ngira ngo akenshi babigaragara. Niyo umusinzi atwaye imodoka akenshi babigaragara, akenshi aba yirukasa koko nta kintu na kimwe abahomba, bityo rero bigatuma akora impanuka bitunguranye. Iyi mpanuka irijije benshi, rero niyo mpamvu polisi y'u Rwanda yafashe umwanzuro ihita itangiza gahunda yagerayo amahoro, ubwo iganiriza abashoferi n'abamotari kongera kubakangurira gukoresha umuhanda, birinda impanuka zikunze kubera mu muhanda zitateguwe, akenshi zikunze guterwa n'abashoferi batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Ngayo nguko rero nimba urwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora kuri subscribe, ufungura inzogera, uzanye umenya amakuru mu gihugu cy'u Rwanda umunsi ku munsi dukora. Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira